Hello, one YouTube family rock. Bahai tongkha khain rok chato ka ham krung tong na hinai. Engkang tin han hilam sokani live proof lifestyle channel lo. Engkang tin nar ne bagai ta kisa kata lifestyle eba biography to faikya. Hanke bokrok sa sini tirprane actress ni sini jagi tongo sini bukhok niki ni lifestyle eba biography rok. Sira bo actress ni abo choreographer and director bo. Hanke nar tomung no bini acting dong na ham jagi tongo tai bono support khai tang go video no kasa like to remana bla hai diba. Hanke tini sengol video ni bisung tai saimalanya bini kami rok bora tai bini qualification besar tai bini family member sab dong tai bini boyfriend rok tara tong kris sengol video ni bising tai total saimalanya kena rok tomung na tabu live pro lifestyle channel na rok subscribe khlai tong kena rok subscribe khlai di tebe interest video lifestyle video na rok nugui mana ni bagai ke kok bisi sai kare video no nailan bakha thana seran phari Fajengke sengselaiman fajen thalanya sini bukok niki ni real name rok tamarok bini real name hingke Niki Das nickname eba bono nok rok lobi ring sak mani hingke Kito and Shoti rok ne lobi ring sago fajengke baib seng silai nai bini date of birth bini asai mani shal rok hingke busurok bini date of birth bini asai mani shal hingke ke 29 December 2001 asayo tai bini taba present soli tongo 24 ingkha Fajengke sengselainya sini bukuk niki ni height weight rok hingke busurok bini height haike bini lock mani hingke 524 weight eba bini hilik mani hingke 54 kg Fajengke sengselainya bini religion eba dharma rok hingke tamarok bini religion eba dharma hingke bo Hindu no Fajengke sengselainya sini bukuk niki ni bilas haike kami amsa ni mung rok hingke tamarok sini bukuk niki ni kami amsa ni mung ke Agartala Tawan Daleswar Fajengke sengselainya bini family member sab tong tai kojana tong sengselainya bini family member hingke 3 member bini ama tai bini bai tai sini bukuk niki Fajengke sengselainya sini bukuk niki ni education eba rang marok hingke busurok bini education eba reng seruma hingke Delhi College for Arts ni student bo fadingke bai sengselainya sini bukuk niki ni hobbies haike muchung marok hingke tama rok hai diba sini bukuk niki ni hobbies haike bini muchung ma hingke dancing traveling cooking and experiment rok hanya ke bo belai ke muchung jago fadingke bai sengselainya sini bukuk niki ni favorite food haike bo thokjakung marok hingke tama rok na bisibak thokjakuk sengaba sirami fajen thanglanya sini bukuk niki ni favorite food haike bo thokjakung ma hingke bo muya sakhinyo hingke belai ke thokjaku go fadingke sengselaiman fasen thanglanya sini bukuk niki ni boyfriend haike chelatara tongkri sengaba rokno selaima fasen thanglainai seng sini sinamu sungmani sini question sini bukho phaimani oba mamang seng bisiba question phayo bini boyfriend tara tong nakri sengaba non bisibak sinamu sungo hai diba hingke faji sengselaiman fasen thanglanya bini boyfriend haike bini chela gri ko bo single no hne sawa hingke khakai norok saiman kana sini bukuk niki ni lifestyle eba biography rok norok video ni bisingte hingke khakai norok tomung no ane video no pulens mi pathak jora nai tongkhe nong no bai flya ha bai marugo hingke norok tomung no ani channel jodi norok ketalangui tongo eba subscribe khlaya tong khongke norok please subscribe khlai biskang salogo 10k ka khongke ang norok ni bagai giveaway ketal tubi mana ni bagai norok ano support khadi sungti brasa support khailanya nango hai diba hingke norok tomung no o channel ketalangui tongke subscribe khlai di hingke norok next sani live stand nanya muchung norok abo bo tolo comment khanya ni tapokti hingke mala life is nai to ketal video rok to boi tiprasa ayo blog thanks for watching.